Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ko sila sur kumanang si Runto si Kipemang si Bawaya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang Melori bahas yaitu kisah inspirasi di bulan suci Ramadan ini. Kita akan membahas satu kisah yaitu ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Jadi, narekonakan ki umpamana musibah aja lalo nang katallufai puade kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun majapuna iya kolekki ka fong Allah taala dan melok matoki le sulauri fong Allah subhanahu wa taala. Nah, kisah ini boleh riset dia fabalutape kasi dia fabalutape munro ri pagunungan ya kibulu munro arek komelo i narek ko subui bermasan pajas subuh nonno ni boleh bulu Jokka kiwirinna lalange tajangi otona fallurat tafewe sininna fallurat tafewe sedimi oto nama menangi jokka rifasae na tuju ne riassona melo ni jokka na bosi kana ci malango yaro bulu riwattunna nonno kole bolana melo ni nonno ri jokka ri wata tanema tajeng tappa sollai tak bolo mana tafina Edega gawad di nabalu manno ko ni lalangatinna lesu ribolana makutanin do anak magi tu tak lesu ay dili makutana katu runtu icoki na tempa aga na runtu ya tohar na kappe gangkanna joket tudang nale radiona neng kalingai na coling radiona mengkalingai berita maka da onna subuh terjadi kecelakaan otona fallurat tafewe sinin na tawangkay na lurang matemanang na sabak mataruin nonno ri jurange na petakka jan na mataru suju syukur yon nange tomatoy maka da coban na rode na tak bollo tafeku nulle mate tona kafang. Jadi aku ki wadi mala kesimpulan maka da iya tu anu kena ki mapamula ye asoe ada hikmah di baliknya akan tetapi perlu garis bawahi maka da beda tu pacoba beda facalang ajak kamu na facalang kena ki na to maka da facoba perlu garis bawahi perlu pasilengan sabab berbeda facalang si bawa facoba narek ko na coba ki fung Allah taala melo ipendre darajat fung Allah taala neke narek ko na calla ki fung Allah taala na wereki faccalla fong la taala na tajengi ki untuk toba kang isinin na dosata sarekom mangi maring rakki feng lori fong la taala. Oke, salamu kinato pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.